Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Daibasa ti Lucas Kapitulo 11, versikulo 3. Ited mo kada kami titaraon amasapol mi iti inaldaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Bagay, gimatang ka manan iti kinaban nga Eric? Wen anak kay, inggatang ko amin, jesweldo ta. Naganupay lang ti Eric dita kamaring. Gimatang ka manan. Ay na, nasaysaya at no ado ti leban tayo amakan. Gatang ka agatang. Nagadupay lang ti Eric, asaan pa'y ana ipakispis. Bayan naklata ka din lakay, diyak kayat nga agbisin tayo. Di mo ka di kayat, anawadwad di kanan tayo? Nanggatangam ngay kadagita. Apit datel madayta. Umot-utang iti pag-tuition ni Junior na. Kat nakita nga ado ti Eric da. Oh, ginatang kon tapno saanan nga umutang. Kat manungay ti pinanggatang mo. Di kalakaan apresyo Okay lata dayta ka ni Telma at kasapulan dati kwarta. Ay, di kalamasyan iti kapsat mo. Balo lang arudan. Gundawayang pailaan, ti kinarigat ti panagbiagda. At iti pagbayad mo iti tuition mo. Kurang payda ito, nanang. Kunakin ni Auntie Mir na nayonan na di bayad ti Eric. Ngam di namat kayat. Ore agpakpakaasi di namat lata kaya. Sana bali, nanang? Makisarita klangan ni di pagadalan mi. Ano sampay lang ang dayta anak ko. Imbag to numaawat ko di pension day di tatang mo. Nanang, ipaunak pay lang dayto intedyo. Sige, tagi na naak pay lang man, tani. Nabanuga ka nagapoy di taltalon. Daddy, napunno man ng timakan dito yung ref. Awan pa'y kitin paglugaran da kiti daddo maagrino, serimi ka ni mami. Kasta nga rod ni mamim. Gatang-agatang itimakan. Ay, ala. Nagbuotin dagiti tinapay kan cake. Manungaminin abulan na dito yung ref. Ala, ikatamon dagita at dabuot na. Gatang ni mami timakmakan. Saan mat nga rod amay di boss? Anyati ikatan nyo? Dagiti nagbuot amakan dito yung ref. Nagkuna nga ikatan nyo dagita. Ala ni mami. Nagbuot dan dito Awan mat ngamin mangmangan. Bayan nyo lang dita. Anya nagbuot asa asawin nyo. Mabalin pa'y akanan dagita. Sapay gatang kaagatang. Napunun ti ref iti makmakan. Ipadawat tayo langan ka dagiti kaaroba dagiti daduma. Tapno maksayan ti karga da ito ref, mami. Saan nyo sagsagidan dagita? Bayan nyo lang dita. Nanang, agbulong tirak dito lugar tayo. Tumulong kami kano inton adda sumangbay abagyo. Wenno adda mapasamak adidigra. Ay katmayat dayta anak ko. Ngam kasano nga iti panagadal mo. Sabado kan Domingo laang mati training mi. Palubusan na kadi. Apay kit tinasaan. No kayat mo lakit di nga aramiden dayta. Kayat ko launay, nanang. Kan saan lakit di ama apektaran ti panagadal mo. Saan ko akontraan dayta nga aramidam. Junior, sumurot ka kadi kada kami itong Sabado? Sa dino ti papanan nyo? Agpipiknik tayo i resort. Sumurot ka? Ay, agda training mi. Sana ka makaumay. Training? Para iti niya dayta at training? May sako na volunteer dito lugar tayo. Tumulong kami no kastangad na bagyo. Ay, mayat sa dayta Kaya't kumati sumali. Pinalubusan nak ni nanang. Palubusan nakakadimat ni mamin? Ay, wala niya. Ibagakpay kan ko na. Sapay ko matapalubusan na. Pinalubusa ko ni Nanet ang makipiknik inton Sabado, bakit? Mami, volunteer ni Junior dito lugar tayo. Kaya't kumati ag volunteer. Palubusan na ka di? Volunteer? Kaya't naasawan day ta. Awan bayad na. Awan volunteer nga ron. Ay, saan ka amapan ag-volunteer dita, Nanet? Sayang laang ti bannog kan oras mo dita. Saan ka mo ta mabayadan?
Mayat at training da ito'y para kada kami kada junior. Ay, saan ka amapan ko, nak? Palubusam kit din ta anak mo. Adu ti masursuro na iti panag-volunteer na. Adu lamin. Ay, di nakman surwan. Nukunak, saan amapan ni Nanet? Saan amapan? Nalawag! Nagadumot ang tibunga dagito'y natang. Wan manang, imbag lang at daila ko kapag bayad ni Junior ijay eskwelaan. Pangilakwam ngay. Ijay palengking wano di tabaying station. Apay ayada yung pailaang. Agpliti ka pa'y amapan. Ilakom kanyakon. Kaya't mo agatangan? Gatangag amin. Iso aburasa mon. Agsarita tanto, iti presyo na. Amumat ang kasapulak ti kwarta ita tagis eskwela ni Junior. Ay na, pagsardengam ngaminan, taison ti agtalon ka nagbangkag. Iso pala paggasgastosam. At damat ngamin arapaap ni Junior, manang. Arapaap? Kat no nag-volunteer ka no? Dahita ka di arapaap na. Agis eskwela pa ilaang mat ngamin. Ay na, pagrigrigatam lang a paggasgastosan. Pagsardengam kit din, tapno tumulong kan ka. Kaasi ka mat, may saka pa'y mat ngarod abalo. Apay dagitaan nagaduan natin bagat. Adda ka manin mag-adamagan. Ilakok dagitoy. Ginatang mo manen kani ading mo atelma. Tinawarak sakto ilako itinangina. Triple ati kanan siyak, o dinagmayat. Di ka lamaasyan iti kabsat mo. Balo lang aruden. Os-osarak laang day ti panunot ko. Saan akaskan ka, day tala asim ti pampanunotem. Agbiag ka kadiita apanawan no saan ka nga agnegosyo? Wen, ngamlukluk mat ti padam a tao. Kas ita, mismo akabsat mo, biktimaan, imbis ko maatulungam, tapno makalungaw damat iti rigat. Oh, manang Mirna, nalakom ka din dagiti natang. Nalakok amin. Ngam naglaka ti pinanggatang da di tabaying station. Iso abasit mo ti naglakwak. 5 gasot ti kukwam. 5 gasot lang? Ay, kurang pa ya pagbayad ni Junior ija eskwelaan da. Nalaka nga rod tinatang ita. Ano samda ita? Kasanungatan ti pagbayad ko kadagiti nagburas. Ay, masyanakan ka ading ko. Kasanong tungatan inton sumaruno a panagmumula. Pangalaak nga tayo ti pagpuunak. Ay, narigat da ita. Matulungan na ka di manang. Pautangan na kun Imbagkan ka, tasaan mo nga interesan tagkabsat tamang. Iso nga ron nga ibagbagakan ka nga ilakom kanyakon day tadaga. Kasano kami nga aginangay no ilakokan ka. Kakaiso na atawid ko day ti kadagiti naganak ka. Ngala, panunutom analaeng ti imbagakan ka. Nay, bakit? Itay ka pa'y abalikid. Saan ka makaturog? Pampanunutek nga rod, no anya ti aramiden ta ije daga ni Telma, no ilako na kanyak. Gatangam ti dagada? Isuti imbaga ka ni Telma. Total, marigatan mo't laeng. Tawarak to. Ilako nanto kanyak itinalaka. An-anwam ngay ti daga. Di munto pa'y mapasyar jay daga atawid mo di ta abagatan. Karuruutan. Mayat nga investment ti daga lakay. Panunutem no kasano nga agbyag da Telma kan Junior. No gatangam man ang tinalaka day ta dagada. Day talamang gun-gundaway ti ammong aramiden iti kabsat mo. Ha? Nini. Sus! Nagpigsamot na angin daytan. Ay, itsun sa dayta jay bagbagada a super typhoon. Sus! Agbagyon sa ngagpayso. Makapadanag! Ay, anyan ti mapaspasamag lakay. Sumrak matan ti danom dito'y salas. Saan tayo mat amalaylayos asigod? Italaang manin ang mapasamak ti kastoy. Ay. Nalayusan di ka marin! Anya? Ay nalakay. Nagitiiri ka nakadulin ijay. Mabasatan Ay, umad-adun ti danom dito unong ti balay. Ala, tulungan dak ang mangingato kadagiti gamit. Wandagi! Ay, lakay. Kasano dagiti idul-dulin tangay, Rick. Sana mabalin na baybayan dagi jay.
Nasaya at unay tamay saka kadagiti nag-volunteer, Junior. Adu ti matulungan tayo a biktima ti layos. Wen sir, maragsakan akmat at tumulong. Adda naawat kong awag. Adu kano a pamilya tinalayos di takadakkalan na subdivision dito'y lugar tayo. Ha? Ijay ti ayan da antik, sir. Adda gayam kabagyam dita. Ket no babak nang dagiti agnana dita. Mapan ko tulungan ida, sir. Ala, agturong ti grupo ijay abanda. Umay ka, sumurot ka kada kami. Tapno matulungan tayo daan team. Daddy, Mami, nagpita ni Mato ti Danon. Barang adda sumangkot a rescue. Lakay, dagiti irik a ginatang ko. Nayanod dahan. Ay, di mo kunaan alanguyam ijay. Nagunag ti Danon. Sayang dagiti irik, Lakay. Nayanod pa yung dagiti appliances tayo, Mami. Awanin ti ref kan TV. Tinapatay. Kat agkakadwa tayo. Kan saan tayo amaan ano? Ha? Ada sumangpot a rescue. Tulungan na kami! Ada kami ditoy! Ninsamot Junior akasingsing mo ti may sa kadagiti rescue. Ni Junior nga agpaiso. Umay da kayo tulungan, ante. Agyaman kami kan ka, Junior. Agyaman kami kan ka, Junior. Insalakan mo ti biyag mi, kadagiti naganak ko. Inaramid ko lang ti rumbang, Nanet. Imbagman, tanalagip na kami. Nadakamat nga min ti head mi. Analayos da ito'y subdivision nga ayan nyo, Uncle. Ay na, aglaplapusanan ti panagyaman mi kan ka, Junior. Mayat tirik na ti tumulong iti pada at tahawa, Uncle. Nang runa no kabagyam ti tinulungam. Lakay, nayanod amin dagiti kinaban nga iri ka ginatgatang ko. Sayang. Anyang harod ngay. Tinapatag. Saan tayo anayanod? Sayang ti pinanggatang ko kadagichay. Bakit? Biyag ti kapatgan. Saan adag iti material abanag? Ayan ni Junior at imulong kada tayo. Mapandapay ka no tumulong kadag iti daduma pay a pamilya, analayos. Ay na. Nagsaya at lakid din ti panunot na dayta ka anakam. Bakat? Apay na ibagam dayta. Nasinaw ti panagpampanunot na. Kita man, impangpangruna na tayo at tinulungan. Itilaksid ti kinaagom mo kadakwada. Siyak? Naagomak? Amin matagundaway. Day talabagim ti pampanunutam. Day talaganan siya ti amom. Lakay, kadwaon nakintun bigat. Mapanta kasarita ni Telma. Ikak iti pagpuunan na. Kantulungak ni Junior iti panagadal na. Ay naanak ko, nagdandanagakan ka. Ta saan ka mat anagaw-awidan, kabayatan ti kaadda ti bagyo. Nagmayat ti tumulong, Nanang. Nagado ti tinulungan mi. Uray daan ti Mirna. Tinulungan mi ida. Apay, naan-ano daan tim? Nalayos ti subdivision nga ayanda. Amin a residente ijay subdivision. Impanaw mi ida ijay. Saan mat amalay layos da ijay lugar da? Wen nga rod, Nanang. Uray da kami kat nasdaaw kami. Sana bale, tada kayo anang tulong kadakwada, anak ko. Nanang, mayat gayam ti ag-volunteer. Ay na, imbaglakit din tanangato da iti balay, kat saan analayos. Nalaing ngamin day di tatang anang ipatakder iti balay tayo. Wen nga rod, anak ko, kat dagiti mula anatang, ginatang mat ni Antim Amir na, kastamot ten di Irik. Nayanod amin dagiti Irik aginatang ni Antimirna. Anya, ay nagsayangan. Awan sapay na bating appliances da. Saan abale tamasukatan amin dagita. Tinapatagkat na isalbar ti biagdaan ti manak ko. Nanang, mabisina kon. Adda ka din naluto amakan? Adda nawadwad amakan di ta kusina. Saan ta mabisina nanak ko. Uray adda dumteng abagyo. Nay, adda ka manin gayam diti bangkagyo. Wen amanang, tagpamula akmanon iti mabiit. Iso nga imayak, tao may kaikan iti pagpunam.
tapno makamula ka manun. Awan ibayad ko manang. Kunak, umay ka ikan. Kahit nasawen, saan mo nabayadan? Kurang pa'y daytoy no ar-arigan, ta tinulungan na kami ni Junior. Aywan, nalayos kayo kanugayang manang. Ay, awan apulos na bati ka dagiti indulin ko nga Eric. Sayang dagitay. Ingam sana bali. Ti importante, nakaradkad kami asa nga pamilya. Pudno dayta manang. Dayta ti kapatgan. Iso atulungan kamot ita, ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang. Pakawanin na ko ma, kadagiti kalabos. Tanagbalinak nga agong. Kaya't ko atagi ko ang amin. Yung saan gayam anasayat, dayta panunot. Pakawanin na ko ma, ading ko. Ag-volunteer ka matakas kanya? Wan Junior, pinalubusan na ko ni Mami. Nasayat no kasta. Naragsak ti ag-volunteer nanit. Isurong kanyak tinaskan nga aramida ka? Wen, di ka madanagan. Kan may sa, adamat training. Iso analakalaeng. Imbag man ta pinalubusan na ka ni Auntie Mirna. Nakita na ngamin anasaya ti panag-volunteer. Wanya, dagasan ka nga rod inton Sabado ije balayo. Wan anya ka di nga oras, tagpaituludtan ka ni Daddy. No dakas ti panunot mo, awan nasaya at apagbanagam. Agaramid ka it kinaimbag, tapno bendisyonan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 2, versikulo 13. Tadinto mga asi ti Diyos, inton okumon na ti tao, adi nang nga asi. Ngam inton oras ti panangukom, agbaligin to ti kaasi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Bakit? Yawat ko ken kada ito yung komisyon ko itaabulan. Ni, nagpuskol mo tinday ito inyawat mo kanyak nga envelope lakay. Siyak namin ti kadakkalan iti sales. Ay na, congrats lakay. Sagsasangaribo nga agpayso da ito inyawat mo. Iso nga ita, magatang mon jay arapaapam abag. Dagiti anak talakay. Ado ka ti pagpagatang da. Sabado inton bigat. Rumwar tayo asa nga pamilya. Pare Mario, nakita ti impose mo a family picture yu je Facebook Nakitam gaya man pare. Wen, iso na panunot ko. Naawat mo je komisyon mo iti sales. Siga ngay, naawat mo ka din ti komisyon mo. Adamat basit. Nanya basit, hindi ka man? Basit tamanulaan mo ti sales ko. Imbag ka man, pare Mario. Tasikalat tati kangatuan iti sales. Panagkunak, dahito talaga ti linya ka trabaho. Ahente ti life insurance. Congrats. Ket amangan no si kanto ti agbalin a branch manager. No tuloy-tuloy, tinangato a sales mo. Mario, anak ko. Ada ka di bisita yo. Awan mat nanang, apay aya. Ada nga min nakita kaalugan anak ka parking di taparaangan yo. Minanangan aya. Lugan ko dayta. Kagat-gatang ko. Lugan mo? Nay, imbag man ta nakagatag ka iti lugan mo. Siyak namin ti kadakalan iti sales iti opisina mi. Narigat mat no motor lang ti usarak.
Iso agim matang ako na iti second hand alugan. Iso asay-saya, tapos trabaho, anak ko. Kayat ko amagunod ti arapaap ko ngagbalin a branch manager, nanang. Sapay ko mata magunod mo dahil nga arapaap mo. Dandanin, nanan. Sapay ko mga rod ta maipromoten ni Mario, nanang. Kararagyo, asapay ko mata maipromote. Duapay laang atawan na kas ahente, yung dakkel ti sales na. Idinto ta dagiti kakadwa na nagbayagan iji akumpanya, saan dapay ang maipromote. Basta anusan na, maipromote ulat ta. Day tamot ti bagbagakan ko na, nanang. Maragsakan lakid din ni tatangyo, no istorya at nga danugan ni Mario. Wan nanang, istoryaan yun to ni tatang. At namanan na sales mo. Linawas kan samot nga umawawat iti dakkel a komisyon kadag iti sales mo. Saan, met? Ngem dandanin nagbalin na kasta. Ay, makilugan akman mat nga ron di tilugan mo. Saykanhan lang, dayjay. Ngem dumtang to ti panawen, a brand nyon to ti gatang a service ko. Ay, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basit lang na points. Ma-promote ako. Ha? Kat no agbalin kan to a branch manager. Siyak tulangan ti alam a sekretarim. Abay ngay. Bagakon ti pudno. Nakapuyak iti sales. Iso basit lang ti komisyon ko. Imbag tulangan, wala ang nakasekretarim. Ta agur urayak tulangan iti suldo. Lakay, anya ti makunam dito'y bag-ag inhatang ko. Napintas Dayta ka di bagbagaman ang inaabag? Katuan, nagatangkon. Naragsak ka mat siguron. Una, ang lakay, adapay kayat ko agatangan arelo. Ngam inton sumarunon ton day agatanga. Mas dakdakal to ba iti komisyon ko inton sumaruno a bulan. Ay nalakay, sapay ko matagtultulo yun day to aswerte tayo itibiyag. Auntie, mabalin ka di apabuludan nak iti kwarta? Adala ang bayada. Umutang ka manan, Almira. Idinto ta saan kayo pa nakabayad iti utang niyo. Pasensya kan, auntie. Kasi mardeng ang nagtrabaho nila kay ko ijay Middle East. Gapo iti mapaspasamak agubat ijay. Ayawan bibiyang ko iti dayta rason mo. Noan niya ti saritaan. Iso tinaskan ang masurop. Agbayadak, inton makabirok nila kay ko iti trabaho na. Kanon to paya. Ita, kayat mo manan ti umutang. Bayadak laang di insurance mi kanila kay ko. Ay, awan ti may pautang ko kan Almira. Makaparurod ti kastangay style mo. Bayadan pa'y di utang niyo. Sakbay nga umutang ka manan. Lakay, magustuhan ka di day to lechon asidaan tayo? Marurudak iti dayto at tao asing singa. Ay nalakay, saan ka kumangamin nga ag-cellphone dito sangwanan ti panganan? Tapno saan ka nga gong umutakas ta? Makapawan ganas ti mangan. Sino aya day ta? Dayto yung arod sing-singirak. Manon abulan asan na nakabaybayad. Kaya't na asyak ti mang supusok. Ni, ape asaan nga agbayad? Nagado ti pambarna. At dalang aroden iti abroad nila kay na. Saan pa ilang nga makabayad iti monthly dues na. Kasarita man na yung bag, Saan ako namangan? Naawanan ako ni ti ganas. Ni, ape nga ti magterkan. Awagak dayto yung babae. Nasken nga agbayad. Nasayat mo ta sinong bata mong ti awag ko kan ka. Idi pa ila napalabas alawas apas ka. Agbayad ka mat kuman. Pasensyakan, sir. Tawan pa talaga pagbayad ko. Luklukwin naksamit tan. Saan mo ka din akayat ti agbayad? No, adala ko makwarta. Bayadak amin nun. Tapno awan pang panunutag. Ngam na ira na lang amin nga awan ang talaga pagbayad ko. Awan lat aanusak itikaskan ka. Pasensyakan talaga, sir. Agbayad ka itan. Nasken ama ipamuspusam ti pagbayad mo. Pampanunutam ka di pa ije saan ang nagbayad a kliyenten? Tartari gagayak ti maipromote ita. Ngem addamat kliyentek asaan na akayat ti agbayad. Nangag ko nga rod nga inungtam ije telepono.
Asino ti sana makaungat iti kasjeng style na? Amangan mo't no talagang awan pagbayad na. Kasano ko mga awan kat aday di abroad nila kay na. Ti ko namkit di, luklukwen naklaang. Ay nalakay, apektado ka unay. Di ka pa yan makaturturog. Pilpilitat nga ron ti makaturog. Saan amaikat dito panunot ko day jeng awanan bain? Awanin na. Jakon magunod ti na nga to as sales no at damot klientek asan nga agbayad. Saan mo mapilit no talagang awan pagbayad na? Awanin jay promotion ko no kastoy lang. Kasanon jay brand nyo alugan na kayat ko agatangan. Almira, Oh, auntie, makitsyenda kayo matgayam. kita umanday ta basket mo. At ado pa'y tiginatang mo, ngam iti siya. Agam jay utang iyo, di mo pa'y mapaunaan. Adumot ngamin anak ko, auntie. Imbaglakan ka at adwa kayo laang ka ni uncle. Kan adada amin iji abroad. Iso day tati pampanunutap. Iso asaan kang agbayad. Ay, saan na kasta, auntie? Kat tapay nga rod, asaan kang agbayad. Awan pa'y ngamin at talaga pagbayad ko. Kasaritam nila kay mo iji abroad. Ibagam ngagsinsingira kon. Sika lang ti pinautang ka nagrigat asingiran. Kabagyan ka pa'y matngarod. Buisit ka talaga. Pinirdi na talaga ti aldaw ko. Pare Mario. Agong ungot ka bigbigat. Daytoy man sing-singir a klientek. Bigbigat a paghayahay bladen nak. Tapay. Di na pa'y kaya ti agbayad. Makapabwisit. Ay, gagangay mat nga adda talaga dagiti narigat asingiran. Jaksar dengan asingiran daytoy. Ay, naskan lang nga singiram. Maapiktaran ti sales mo. Dayta nga ron ti pampanunutak. Sa pa isagsagana kung tibagik nga agbalin a sekretarim. Di ka madanagan. Matungpal dayta nga arapahap mo. Ang asino nga min aya dayta kliyentem a narigat asingiran. Mapanak ita iti balayda. Nasken a makasarita. Kanayon laan na pudot ti ulong. Saan mo pa yan maimas ti mangan? Apektado ka talaga kadagiti narigat a masingir a kliyente. Anya? Dagiti daduma. Saan ko pa yan a maawagan? Ay, unay matdaytan. Agmalmala sa kasamat ten. Lakay, saan mo kumaasawan dayta? Mariribukan akon. Sapay kasapulan nga ipatarimaan jay lugan ta da perdi na. Awan mat kukwarta akon. Nasaya at mata nasabat ka, Almira. Nakita ka iji simbaan, auntie. Nakimisa ka man. Wan, nga dinak nakita. Makimismisa ka mat gayam. Kanayon, auntie. Nasken a makimisa tapno tumibker ti pakinakam ko. Nagano nga min dagiti problema pagdaldalanan mi ita. Ang panag ko na kat ilamlam mga ti utang mo kanyak. Gaputa din ak pinansinitay. Apay ko mga aramidak dayta, auntie. Awan kamat ngamin ijay balayo no kasta mapanak agsingir. Rumrumwarak, auntie. Mapanak makitang tangdan. Kabayatan nga awan pa'y maipawit nilakay ko. Ay unay mat arigat tibiyag mon. Makalungaw kamin tumot laang, auntie. Sa anak ama pukawan itinamnama. Amok, saan na kami abaybay, auntie Diyos. Kat kano ka nga rod ngagbayad? Kararag ka akararag. Kasapula kon ti kwarta. Apay ngay anak ka parking matlaangan day talugan nyo di taarubayan yaw. Ay na, naperdi na nang. Awan mo ti pang patarimaan ni Mario. Apay ka awan. Kano naga do ti kwarta na? Kasano, adadagiti kliyente na asaan ngagbaybayad. Ay, isan mo't amabalin ti kasta. Marigatan ngagsingir. Ay, kasibot ni Mario. Kasano kayon a pamilya na? No awan mo't ten kwarta na. Sir. Umayak agsingir. Tamanon abulan asaan ka nakabayad. Awan pa'y lang pagbayad ko ita, sir. Unay kamatan. Agpakpaka si ak. Apasensyaan dak pa'y laeng. Agbayad ak to into na dakwartak.
Luamok la kumaanarigat ka asingiren, saan ka lakuman a pinagmiyembro? Pasensyakan talaga, sir. Maawatan na ko, ma. Uray no kayat ko ti agbayad. Talaga nga awan pagbayad ko. Na-aksidente ni Mario. Nabuyak ijay TV, tidak pasama. Unay mo tan, anak ko. Naawa na ni Tipreno jay lugan na. Kat, kumusta? At dapat la ijay ICU na. Ay, nagbabasit pa ilaang dagiti anak yaw. Kasanono adadakas na mapasama kan ko, ana. Sapay ko mata adadagiti kakabagyan na at tumulong iti dahi ti apanawan ti pagkasapulan yaw. Mabit lang! Oh, asino nga tamot ti umay abisita. No kaano ang mapanak makimisa. Isumat ti umay na. Naimbaga bigat mo, auntie. Apay manan, Almira. Itala ang makaumayang titibalayo, auntie. Una, tamok nga damanin ka sa pulam. Ay napasensya kan, Almira. Ngam talaga saan ka napautangan. Sana nga umay umutang, auntie. Umayak agbayad. At titibayad ko. Inayon ko matandya interes na dita. Ay na. Nagsaya at kamatan ka, anakan. Ay, agyaman mala, umunag ka nga rod. Tabilangak numano da ito yung bayad mo. Kaya't mo ka diti kape? Ay, umunag ka, anakan. Saanan, auntie? Adamot pa panak? Ay, iwan gayam. Nangalami ti korta. Adan trabaho nila kay ko iti abroad. Dakal akumpanya tinangalakan kwa na. Ang papaimbag pailaang nila kay ko. Asino kayo kadi? Siyak ni Almira. May isa kadagiti kliyente ni Sir Mario. Wan. Malagip ko. Adadakdakamatin na anagan mo idi a kliyente na. Umayak ag bayad. Igulpik a bayadan amin. Ay na, nagsaya atin no kasta, ma'am. Kanayonak matan. Tapno adanayon ti igatang na iti agas na. Urayak la makalwa iti dayta nga imbaga, ma'am. Nagsayaat kan. Agyaman ako na. Agpaimbag ka lakay. Ani, adamay sa aklintem ang nagbayad. Kanangtad pa ititulong na kan ka. Kunak nga isarden kung trabaho kas ahente. Asino dayta nga ibagbaga man nagbayad. Almira ka no tinagan na. Anya? Naganos da di aklentem lakay. Iso dayta di ibagbagak anarigat asingiran. Di resibo. Ipan mo tulaangan iji balay da. Wen. Tapambarak ti agyaman kan ko ana. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Lakay. Ituloy mo ka di pa dito ang trabaho. Wen na. At dagayam dagiti naanos at tao. Akas kini Almira. Basta naanos ka, naanos dan tumat kan ka, lakay. Kasta talaga tibiyag, lakay. Naskan laang ti panagkikinaawatan kan panagpasensya. No nasaya at ti ugali, nasaya at matibanag na iti udi. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin papagayam,
Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 20, versikulo 4. Awan to ti apitan ti mannalon anasadot a mga rado iti talon na nudumtang ti tumutop a tiyempo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Bayaw, apay ngay, sa bali mo tan tinakitak nga agmulmula ije bangkagyo. Inla ko kung tibangkag mi, bayaw. Apay, di mo pa'y nadamag. Hindi pa'y lang napalabas abulan ngayon lakok. Diyak lang nadamdamag day taa. Apay ngay ngayon lakom. Kanayo nakmet ngamin amalugi. Imadupay kit din ti utang ko. Isong inlako ko na. Tabi na yadak dagiti daddo mga utang ko. Kastaya, ay kasano nga itan? Pangalaam nga iti pagbiagyo. Konstruksyon na klangan. Wano saan, karpintero. Ado mo ti pagtrabahuan di taili. Uy, ilako mo't nan di taltalo na madaga. Pangilakwak ngay. Ado ti gumatang di ta. Kaya dapat akdaran iti negosyo. Panunutag pa'y bayaw. Napatagkanyak jay taltalo na kadaga. Tatinawid ko kadag itinaganak ko. Oh, mangan kan. Apay asyak lang timangan ngay. Kat ko namgaya mamabising ka. Da kayo ngay kadag iti ubing. Nagmerinda kami itay. So saan kami pa'y mabising? Ken maysa, saan akayat dagiti ubing timangan tanateng laeng kanu dayta sidaen? Ibagam ngamin kadakwada, ana sustansya tinateng. Nang runa, tamulak mat dagita. Saan ana isprayan? Nauma damutten ah. Siyak tupay. Nauma akon nga agsidsida iti nateng iti inandaw. Ay, awan lang amin mo't progreso ti panagbiag mo't. Agrigrigat latta da tao aginggat inggana. Agreklamo ka man ako nakon. Pudno mat? Ay, lakay. Ilakom laangan di taltalunam. Apay ngay nga ilakok. Awan ti maganab mo iti panagmulam-mulam dita. Ken nagbasit matlaang ti maganganan siyam. Kanayon pa'y ngagbagyo. Ay, nagdakkel ti utang ta. Tuladom ngamin ni manong mo ah. Inla ko nandiya bangkag na. Ayan na nga ta dito tinakapila at chip ang mapan ijibaryo. Tina, umay ka dito eh. Oh, si kamat gaya manang. Umay ka, taguray ta iti jeep dito eh. Karagam amin da kita. Wan, imayak gimatang iti baro a paglutuan ni. Electric fan kan washing machine. Ay, imbag kayo man taaddan baro agamit yun. Ay, kurang pa'y dagita ah. Umay kaming tupay aggatang kanimano mo iti TV kan motor na. Mano aya tinaglakwan nyo iti bangkag yun? Ay, nasurok talo amil yun. Ah, saanen at tinawaran pa'y jagim matang. Napintas ka nung amin dayjay a lugar para itinegosyo. Ay, iso nga ron nga ibagbagak ka nila kay ko nga ilako na mo tan gitaltalunan na. Katuan! Ado ti agilaklako iti dagana itan. Ta saan kan nga agbyag no agmulmula kalaeng. Nay, anda ka maggaya man bakit? Kung nakamapan kasabatan dita paradaan. Apay nga umay naksabten ngay, kat basit lang mat daytoy pinalingkik. 2 kilo abagas, kan kagud 2 kilo a karnilaeng mat. Inanay mo kuman 5 kilo day tabagas ah. Awan nga rod kwarta. Kung naktumot ngamin kan ka nga ilako mo di taltalunam. Kita ang man ni Manang Wilma, nakagatang dan iti gamit da. Ay na, umapal ka man ako nakon. Saan nga umapal? Ay, kastoy latan ti biag tayo. Sang kabirukan, sang kaapuyan. Adang agpay sudagam, ngam agrigrigat kamot lata. Nay, pasmet na gito'y pagay mo, Tonyeng. Ay, huwag nga ron angkal. Logi akmanan. Ay, sapay nagado tinagastos ko iti dayto a panagtalon ko. Nagsasarunupay dagiti bagyo. Ay, lugi at talaga. Saan ka kadilata mapukawan itinamnama? Basta nagagat ka nga agmula, saan ka maibusan?
Ay, pampanunutok nga rod. Ilakok sa langan dahito atalon ko. Kas kinibayaw mau. Unang kag. Nailako nan jay bangkag na. Nasurok ka no at 3 milyon. Daytoy tilaglagi pa ma. Ti kwarta nalaka ama ibaws. Angem ti daga at dalat ta tita. Mula amlatan no kayat mau. Mayat pay laeng tibiyag da bayaw mau. Gaputado pay laeng ti kwartada. Angem kasanaon inton na ibaws. Iso nga ano samkit di ti agtalon tunyeng. At da dito'y daga tinamnama. Lakay, saan mat nga umanay dito'y salas daytoy ginatang ta at TV? Wen nga rod, bakit? Ken kasanon no sumangpet ti in-order ta asalas eh. Iso nga rod nga ibagbagakten ka nga iparenovate ta daytoy balay. Padakkelan ta daytoy salas ken jay kusina. Ang amda kala kwarta ti kasapulan. An-anwam nga jay nasurok 3 milyon ang naglakwam iti daga no di mo mat gastusan. Nagsaritaan ta daytan. Pangrugyan ta iti negosyo. Ay, aduunay jay 3 milyon. Mangayab ka kit iti kaduam ang magtarimaan diti balay. Tarugyandan inton biga. Wow! Nagmayaten da iti balay man. Ay talaga aginastusan ni. Iso akas makita mo. Saan basta-basta? Sarming pa'y dagita tawa yung. Ay saan pa'y analpas dayta? Plano pa'y nga agpaaramid ikidakkel akabin eh. Ay, wala kumamad di taltalunan mi. Saan samad akayat nito niya nga ilako? Saan na nga rod akayat? Diyak man amukon kwa na. Ay kat bayam Taagapit samad tan. Anya kumangay ti maapit na kat nabagyo di mula na. Dayta nga rod ti rason no apay nga inlako min di bangkag me. Ay, kanayo na malugi. May patarimaan mi kumamot tan di balay mi. Pilitem nga minan nilakay mo. Ay, kakaasila ang agmulmula. Ngam awan mutlat magangganab na. Oh, kita ambak. Uray kaskasano. At damot na apit iti talon. Uray na bagyo ako nam. Manulaang matnay akaban? Uray Taadan kanan tayo iti manuabulan. Ilakom nga minan di talon? Saan ko nga ilako? Nagtangkan laki din ti ulom aya. Di mo kaya't adenggan dagiti ibagbagakan ka. Ala, makamu ka Nagngina ti bagas ita no gumatang ka. Imbag taadda jay talon. Uray kaskasano, addalat ta maapit a pangalaan iti kanan tayo. Agtadtad di bubong, di mo pa'y mapatarimaan. Di ka madanagan. Tainton sumaruno a panagapit. Sigurado amayaton. Kat ado ti paglakwan ta. Awan latamukon. May salaang ti maibagak tonyeng. Na umakon nga grigrigat. Bayaw. Nagsapa ka na rimwar di tabalay ho. Wan bayaw, mapanak man di tataltalon. Agbambanog ka lang. Ilakom nga minan ti talon mo. Adam amok agbirbirok itigatangan na adaga. No kayat mo, ayabak, takitain ng titalon mo. Saan, bayaw? Diyak kayat nga ilako. Mas kayat mo akanayon kalatan na malugi. Ay na, bayaw. At dalat ta sa pol iti panagmula-mula. Saan ka amalugi? Oh, kita man deta. Nagsapa ka amapan iti talon mo. Agmalmalam kanto manin ni Jay. Angam no ilako mohon, saan na masapol nga agriing ka iti masapa. Kas kanyak, kita mo, agtugtugawak langan. Natang manan ti si daunan. Makaoman. Inaldaw latan anateng. Agong ungat ka manan bakat. Dengdeng dagiti anak mo ti panagsasaom. Isu asaan da kayat nga agsida iti nateng. Pudno mat ngamin ti bagbagak. Mulak anateng dagita. Agreklamo kakit din. Ay mong gayam. Aday bagakan ka. Anyamanan day ta. Malagip mo, jay bangkag ijay asidag ti taltalon. Apay aya. Ilakla ko di akin ko ka.
Kat kunak, asya akong timanggatang. Anya, gumatang ka manan iti daga? Imbis ko mang agilako ka? Mayat day jay amulaan itinatang, kandad dumapay a prutas. Saan mo agatangon? Bakit? Ay, makamo ka nung ipilit mo ti kayat mo. Diyak kaya ti makibiyang iti desisyon mo. Nasaya at day ta desisyon mo, Tonyeng. Aginatang mo, day tabangkag dito'y abay ti talon mo. Unangkel, ginatang ko na, uray no agkadkad ni bakat ko. Nay, apay ngay? Di na kaya taman na yun ang tidagayaw. Kaya't na ngamin nga ilako mi ti taltalunag. Pilpilitin na nga rod amang ilako. Ay, saan ka nga umanugot, Tonyeng? Maamiris nantaw, anasaya at ti addadagana, ngam ti kwarta. Unangkel, Mulam kit di da iti bangkag aginatang mo. Mulam iti kay kayaw. Di agbunga iti prutas. Tapno addan to apitam. Agtur kayo nga agpapamilya di Singapore? Wan, ay na. Makapasyar kami matlangan ijay. Ay, imbag man. Idi pa lang amin nga arapaap ko ti makapasyar ijay Singapore. Ado pa'y ngamin ti kwartayo. Ay, wan. Into nagsubli kami. Rugyan min jay plano mi a negosyo ka ni manong mo. Anya ang negosyo day tangay? Restaurant ka no ti kayat na. Ore alaon daktulaangan aparain now? Saan kami pa nang rugrugi? Agap apply kan? Wen amanang. Taiso pa'y apagbirukak mo. Nadamag mi kan ni manong mo. Nga adda ginatang nilakay mo adaga. Ay na, day tati kanayon mi apagapapaan. Dandani di na lang arod masangon ti agtalon, gimatang pailaang iti bangkag. Ay katambay ama. Ay, jakman amo ka nilakay ko. Noan niya ti simrak iti panunot na. Kakaiso na kwartami, inggatang na iti bangkag. Mayat. Diretso mayat lata dagiti mulam anat ang Tonyeng. Natsamba aklaang, Uncle. Ken agbungbungan dagiti prutas nga inmulam. Isupay nga ilako ni bakat ko. Kay mama talaga ti agmula-mula ka anakan. Wun nga rod, Uncle. Namiris ko matdayta. Imala ka iti day di tatang mau. Wun sa, Uncle. Ta di pa'y ubing kami. Ti panagmulmula na, tinagbibiyagan mi. Imbag, tasaan mo nga inlako da ito'y taltalunem. Dandani day, Uncle. Kita man? Nagpipintas dagiti mula mapagay. Wun nga rod, Uncle. Mayat ngamin ti chimpo. Kanawan unay layos itaatawan. Awin gayam, umayak man nagpuros iti bunga ti manggam. Taimbag lang nga da ipaluom ka. Ay, kato na, Uncle. Ado ti bunga na. Agu makangagala. Mayat dagito'y nga ilako yaw. Umay to intun sumaron o alawas di aggatang, Uncle. Isuda ka nun ti makamong agburas. Ay, nangina ati paggatang da. Taman man o tilako amangga itaabulan. Lakay, umay ka no agburas itinatang di ka aroba tayo nga awan trabaho na. Ay, kat umay lata. Kasi mo't, nabayag gaya mo't nga awan trabaho na. Wen, umay laang. Taado akalugaran tayo, titangdanak nga agmula. Kan agburas itinatang. Ay, siya kunti mapalmang ilukat. Ang mga no di ka aroba tayo daytan. Nay, sikamot gaya manang Wilma. Adda ka din ni Tonyeng? Adda, umunag ka manang. Kasariitak man. Sige, humay ka. Agtugaw ka. Taayabak ni Tonyeng. Ay, unay maten manang Wilma. Nakakutkutong ka maten. Anya ti mapaspasamakan ka? Nagrigat ti biyag mi ita. Ading ko. Anya?
Mas dawak man. Apay nga agrigriga ti biyagyo ita. Idinto ta nagdakkel dyan naglakwan iti daga. May sa abidot ti panangilako mi iti dagami. Nagbiit ana ibos di kwarta asaan mi nga amo. No nangigas-gastusan mi. Pudno dyan na sa kanyak ni Uncle. Aging gaan amuan mi. Nga awan gaya man nabati a kwarta mi iti bangko. Kat saan kami na nakapangrugi iti negosyo? Kunang amin ni Bayaw, nga agnegosyo kayo kano. Day tamot ti plano mi. Naging enjoy kami ang nagpaspasyar. Gatang ditoy, gatang ijay ti inararamid mi. Ita, agila ko kami kadagiti appliances mi. Anyang iti may tulong ko, manang. Ading ko. Nadamag ko ngamin amang tangtangdan kakano iti agmula. Kan agburas iti bangkag mo. Uun, manang. Nalawang amin di bangkag aminulaak iti nateng. Isu ka sa pulak mo ti adong agtrabaho. Alaan na kami kadin kanimanong mo nga agtrabaho. Da kayo titangdanak? Katwan kasyan na kami kumaading ko. Tane, awan pa yun maigatang mi iti kanon mi. Ay katwan manang. Agyamanak, umay kami inton bigat kanimanong mo. Nakasaritam ni Bayaw Tunying? Wan, nagsarita kami. Si kamot ngamin. Day talabain mo mat ti pampanunutan. Mabainak nga rod kini Bayaw Tunying. Katawak idi. Nakakaasi ang nagsapa mapan iti bangkag na. Hanggang kita umita ti biyagda. Na progresyon. Sayang at talaga jay daga nga inlako ta idi. Lakay. Talaga sayang. Saan tayo kumang agbisin ita? Si Mardang paikit din dagiti anak ta nga agiskwela. Ituloy dan tulat ta, inton adan kwartata. Agtrabaho ta, lakay. Barang makaurnong ta, kat adan tumaigatang iti daga apang rugyam. Day tamat nga ron ti plan-plan wag. Nangi na ti balur ti daga. Ay, jak amo no kabailan tanto agumatang. Puno day ta. Ngumingi na ti balur ti daga. Uwan nga rod. Tuladam ni Bayaw mo aton niyeng, lakay. Naanos nga agmula-mula. Agyaman ak Bayaw tapi nagtrabaho na kami dito bangkag mo. Si kakit di mo't Bayaw. Naskan ti panagtitinulong ita apanawan. Jak amo, no kasano kami ang makaurnong kinimanang mo iti igatang minto iti daga abangkagan mi. Agbangkag kayo manan? Kuma? Ay, basol ko Bayaw. Wapay ngamin nga inlakok ti bangkag mi. Dakkel ti babawik ita. Ngam awanan ti maramidak. Ti daga atawid mo, di mo ilako no saan nga importante ti pangaramatam. Mula amkit di tapno adda pagbiagam. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.